Čini se da je djevojčica umrla ispod prozora. Pogledajte u dnu ovog prozora. Također postoji još jedna slika ovog prozora od drugih izvora gdje je lice zabilježeno, ali na različitim mjestima. Fotografija je snimljena na vjenčanju. Svadbena se fešta održala na nekoj staroj farmi u Norveškoj, poznatom po tome što je bila bivša kuća Muntea, dječje knjige. Nitko nije bio prisutan na svadbi koji je nosio crnu boju, a fotografiju je snimio jedan od gostiju. Mislim da ju je snimio fotoaparatom mobitela. Profesionalni fotograf, možete vidjeti dio njegove opreme s desna na slici, nije imao prirodno objašnjenje za lik. Nikad nije vidio nikakav glitch fotoaparat, a oni su rekli da nitko drugi nije stajao na mjestu gdje je figura. Pa što vi mislite, može li ovo biti nešto stvarno? Ili imate li prirodno objašnjenje, možda bug s kamerom ili mobitelom? Nekoliko ljudi je zapažalo duh djevojčice koji se ovdje nalazi kod vrata. Facebook korisnik Natasha Oliver objavila je ovu fotografiju svojih prijatelja ispred praznog novog stambenog objekta u Shropshireu u Engleskoj. Grupa nije shvatila da ih je tiho ukazanje jedne žene tiho promatrala dok nisu počeli gledati svoje slike. Ali kad su neki momci iz grupe otišli pronaći groznu ženu, u zgradi nikoga nije bilo. Čovjek je fotografisao svoju bebu, a kasnije zapazio ovo na svojoj slici. Jedna djevojka je primila ovu sliku od prijatelja koji su sumnjali da je kuća u kojoj je živjela sa svojim bivšim suprugom bila progonjena. Čudne stvari bi se dešavale dolje, ali ništa što bi ih ostavilo da se osjećaju u opasnosti. Njegova je bivša poslala ovu sliku, što je sjena u pravu. Evo slike koju je jedan čovjek prošle godine uhvatio u motelskoj sobi u Virginiji, Nevada. Pogledajte ovo, slika je izvorna i netaknuta. Je li ovo sjenka duha? Jedan čovjek je ovu fotografiju postavio na Facebook i pitao ljude koju boju fasade vole. Međutim, nije zapazio ovo što se nalazi na prozoru. Jedan čovjek je fotografisao svog rođaka u svojoj novoj kući. Kaže da su samo njih dvojica bili kući, ali to nije ono što izgleda. Vrijeme Uskrsa, ali ova stvar nije bila pozvana.